Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian baka sorkar jela ling bakat nat pulih putih kala penmi ya kajing penpena ni ka notification badai ban pensting kat bala iki plakot jongki kena skul. Nakaliang kibor penyak skul jongki skul paper ka jela kila persyang ban wat ikilat kilinti kumnu ban weng ya kini kajing ka baki kena skul ki kendo na waves nam show wepan. Hakabai dei bakani ka principal jong skul step by step Shillong kakong Andromeda Merthong hakajing keren baka Batisi TV haka South Rib Jemang harjar khat kandai kalay thuo batang shuyo ekni kajing putha jong sorkar jela ka managing committee jong skul kala lom ya kajing yalang jong kimi kipa bani selok halor kani hakaba kala patha ya ki kimi kipa bakini trailang wiki bor penyak skul khamtam hakabai dei baka plakot jong ki kena skul ki bedang ren ki bedang pulih haka kelas nursery kelas KG kelas 1 bat kelas 2 terter kenang ba kajing kia jong ki plakot kan kata pat ya kakot ka kia jong ki kena skul. So naka school yang ni persyang mo bangin niya kot ki parents ni kot parents meeting ni ki parents bangin batay la ki bangin ong ba ki khna teng ka ja kum ni fi through experience mo bangi pet bakini ki khna teng ki wanra ki story books ki kwa ai bopli banya exchange mo which is very good ban ong banya pulien exchange books ni lap me kata teng ki pencil box ki wanra no artili ki sultanat mo ki khna bopli sini ki sultanat ban wanra nama ki book pencil si book kulom ki pencil hakoi ka box color pencil sketch pen ki book hakoi tang nang taru lakhen kalakhya de ti ki rough books ki wanra artili mar ting ki khna ki stunat banya draw kai bani tingi pakhat ba kita ka taru ka poi ka khya te ka pla school tingi ya kren bengin ong wan ram thap no tang ha ka wei ni persyang ni nang persyang na ka school ni persyang kat banla na kata na mangir ngi kwa ban follow mo ya kata ke ikabala tho ng government ban kumtanya lia ni khot manda ba khot parents meeting ngai ki parents gi so thu ki ni ong man ni request ki yin so bha ba sa supen check lem hayeng ru makin wan ra ba tang according to the routine ni wan ra unnecessary books to school yes ni follow ni persyang from aside kat bangila mo nginang persyang kani dika step ka bangi persyang there of course improvement will be there through experience kumno ngi apet ngi persyang kataru ikibadat ngi dang la hi man ong kat bong menta kum ki KG ki kot ngi ong ba ngi bo no school ente ngi bo no hayeng ngi sa shubatai ki teacher class teacher kin batai ki parents kinu ki kot ban lam te hang ta nang dunamo class 1 ru nang ong duna class 2 ru mo te da poi kini class ba he ni kham jinja khindet man ngi don routine de dan routine ni dan kam ka textbook ru ka exercise book ru te tang na khen na ka textbook buat ka exercise book ru kala khya hi ne kalau kumta te nginang ye persyang ban workout kumno ban compensating show nginang ye perkhat ke jimut ken nginang ye perkhat nginang syong ba ka management jong ka school ru bangin ye perkhat lang bangin ye le kumno kani parents meeting nginang penong menta sisien kalau ngile kumni ni divide ki classes ki sni ki dan ki sni ki bangi divide ni sedang kani ka parents meeting na third later April kani kalong ka general meeting bangi include lang ni batai shpang ki yukom le jong ka school bakin suthu ki parents te hakajo ko por pade kumno bangi instruct ya homework e bangi num ai ki parents bangin ong ba bakin num lingo te balingim ha homework ya ki namar baki dang red ni kwa bai bakin le hayeng bakin le bai ha po school tanah terang im ha homework sha yeng kan yakini ki khamtam yakini ki badang red ta ngin la ong ba ngin khot iki parents ru tum bi sisien chibnai bangin pini bade kai baki la le school ki khna tingi ong bangin pha sha yeng ru kan bakin pet ki chupet ki nama ngasai ki parents ki kwa hi ban pet mo ki angnut hi ban pet ki khon ki le yu po school tingi ong ni sa chupha sha yeng but homework e ru ngim ai kan ki na khamdam ni stress ye kini ki badang khamrit ki bahe te khindat ni thap ai ki khna he ko mga ong fi ki kham khia mo khindat bangi adon am subject bon ki subject ni but kini ki badat te ni thap follow hi kuma de na mar ka ba ki ong ka government ngaso ya hap ye kata bakin ong ba especially ki badat mo balingin pen khia palat de hi kin ban pen khia palat iki khamtam kini ki badang khamrit